Kubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong yalam jong ko all Megalia Auctioneer Fraternity hag kan rutrik ubnai naitung kilalet ban ai da kajeng tho sha umintri rangba aga jela u Konrad Sangma batru sha usumbut mentri rangba uba snyo bhalang dahar ban weng shwa ya kajeng khot tenda da kabale online bat ban ai lat shwa ya brio na ka jela ha ka bai dei bat kitiar ban scrub Habakren bagi nong tho kubor u President ka Megalia Auctioneer Fraternity uba ar dingdo uloong baka seng ka penpau ka jing snokya ha ka baydey bat ka tenda bakhot da ka tana transport ban sedang ya kata ka baki khot ka registered vehicle scrapping facilities and automated testing station uba dingdo uloong bana kalyang ka jongki kim don AA ban persya ya kene ka policy jong ka sorkar Henry ki don ka jing ka ba namar na kalyang ka office jong u commissioner jong ka transport ula khot ya ka tenda ha ka khat santre u banai no pra arhajar apusan ban ay ya kani ka jaka ha sumer ban bu ikikali ki bampenon kamshu ne bala scrap Kakenhun kilalet ban thep ya ka tenda syakatna transport badha ka ba kilalet thep kilapen pau ba kilapen jalan syaka arpu pratrik ubanai kalalingkot arhajar apun rio badhadien kata ha ba kilawan ban thep biang ka office kilapen pau balaweng no ya ka tenda Kakenhun kamdoni ban persya Henry kisngolingo bakila weng no Henry sendet kami ka kubor bakila khot biang ya katenda kaseng kasngolingo ya kani bat penpau baki thrang baki tenda kadai ban long bet offline kumbale menshwa Uba dingdo uloong baka jingkhot tenda online kadai ban khangla digi try jela namar kaseng ka kwa ban aila digi samla Henry habaki upload bat ki thep ki shem ba ki kendon ki lapher Kini ki kendon jong kani ka tenda baminta ki khangla di ki try jela ki batrai ya kani ka kam kaseng ka penpau ya kani ka tenda ka sorkar baka day ban aila di ki try jela bantrai ya kani ka kam na kalyang uba lari si nong kendri u general secretary ka all Megalia Auctioneer Fraternity uloong baka ni ka day ka kam ka ba kilatrai Uloong ru ba balay ka sorkar kam khot iki banyakren. Kaseng ka karpa de ka sorkar ban pinsenge no ban khot tender online. Henry ban le bet da ka offline kumba ki jule menshwa. AMAF kaba ni din kaseng di betray ki ka auction. No? Kung in bago ni ka sing ka sukya man ba ni habar man na tu di media. Abede tender ka bani ka Office Commissioner of Transport atau BD Mekanika ISF kebalatif buka register vehicle scrapping facilities di nakli jungi gimtan cik persya BD Mekanika jika polisi juga government jadi nakli jungi ni sudah ni kecing ya pau ni kalau nakli juga Office Commissioner of Transport da pendi ke tender kat santrek na Desember atau jabatan BD ba kin ai kani ka jaka ke jaka ka bade ko sumya na ka benta ban penong ini kali kiba takit kali ba scrap kin noi ka kanja pun ka kanja ada kum ka kanja karkhana ka bikin set up untuk ko sumya ki ko ka tender kin ai ka jaka bat kin don long da list kata tin kalian jungi kum ki bade ni ju participate ka tender na ka post ka por di nilawan kan thep ka tender Office Commissioner of Transport di penmi ka tender ka santre Desember di kadai ban thep ka khandru tore di January ara jara punre kena kalian jungi ka to kan ni ki member jungi nilawan kan thep ka tender hakasi ko ni wan thep ka tender ki penpaw ini ba kila extend ka tender chaka arpu pratre banai beningkong ara jara punre ma te hadir mentaro niwan yang hi ka arpu pratre banai beningkong ara jara punre bengin thep yang kata tender te hantaro ki penpaw ini ba cancel kata tender mo kena kalian jungi long yum dan i ban persya government ban persya ini noru re isu snolung no pat ba na ke ka daw pa ki transit ki long ki cancel kata tender yum dan jikte e lo kata ke senet pa kami kot kubor chelong time ka hakal laiteri Julai mentahi ka tukan nesni ki beni ba kila khot yang itu ka tender lembaga website contoh Megalia tender tinggi semulung ko itu ba ya ka tender ba ki penmi long ni kwa ai ba kan dai ka offline kum ba ki dia ba ko ko ba balai ki da khot online ni ka tender te ka jing khot online ni ka tender ka long kum ba khanglat i ki local
mo nama ko kaseng juni ni tu ibun ki samla ki bon ron bar ko kaseng juni ki ni ko ban ke trailang ki samla ban ai lap le ni ki bikin trei ke ni ka kam mo Henry kum khat tendar kan ga mentah ko kan lai tendar gila upload ke tendar gila page ke tendar Henry ga changing app ban page ba term and condition ke badan tentu kala her bak la bak na tendar ke bami ni kom kan ke tendar ke bami mentah pi ke khane ke tendar ke bami mentah in page itu ki bagun kita men condition ki bala frame daga government na karai ti kapikul la ki samla ki ban yatre ke ni kata mo kajimpan di bank solvency kipan hanu ba approach ten kata nabar kipan dalam sau kror de kumta teta babon di sedikit ke bagi kipan dalam ba ikut lang ikinong sen kam na jom ban yatre ni kata kena kalian jumi long ngindam percaya government ni wa ba ya kene ka kam long ngidi ban yolat mai ni naman ni di ki ki bala tre kene ka kam menta kumba laiku stem ni ma kita dar bede juga sentral beda juga setir laga piwan punya nak baik ki kertek ni baru ki member ide menyihi ki babar sespier di kan tenda kamdi kan ne ko state begla bani bit ki tenda ile chabaru amar ki dor ki tenda juga central ki badai cha kolkata bahan ban ne ki ni ni julek ne ko por tingide menyihi ki baju ya bit ki ni kam berkar kom khadi kan tenda mentana kan juga commissioner transport ki khadi kan tenda jika ki frame itu term condition tentu kapeni ba long kumpa dan kami ki expert ki bala train menteri gini ke kam Henry ni tu ifi kamde ke kata ma kamde ye bangin te ke building kamde ke bangin te ke jingki kamde dan kami ki expert ke engineer Henry menteri ni ke kam ni tu ifi te ki kena local juni ki la menteri namar ba kali bitang ka kam ban scrap ki kali ma kamde ye ban ong ba kamdan nak ban ong ban ai ki local bakim la mo bunsi ki ong ba local ki ma Henry kini kakam dari kabangila train untuk lalai pusnya. Karena kalian juga nismo kian yang luar kali. Nila ai jinto bidin ja chief minister badan burung juga jala juga isar bonat sama. Bangila ai kupiru si isar senyawalang hari pada minister juga transport. Bayi luar kali mo ni kuah apa kini tertendar dong bikin pensanya isua. Bikin ai lab ini kuno ri lokal nangni mo. Bahagian island ini bagian bit lang ini ketendar lagay ka kanong ka offline nang bahan kan sub ini tetapi ay ko online kamu nang kalian yung kibriw na ba bugon ba kinuhan dari gitu kani te kalong ba kanlan ini luar ba kapatay ko bahiran ta POE ba ikan bijam bundan te ladan ki kanlan itu ne kamu kanang kulak susu itu sama dengan kieu na ko namarang banjur wiru ma kamdi katam ka umbama menteri itu Bursin yang gitu ni kata bama menteri beling lah nama kali lekan kata banyak scrap mau beli scrap kata habara ini kita burki office sarkar nak try itu ini nama day ini berjulai benefit nak Porsche mau ini nak lama nila highlight mo sebelum begin habyo di jadi kam habyo selalu naga Ministry of Road Transport and Highways semua dia sekarang itu banyak permit license ini Kini yang ini kamu mendek ngomong ini presiden benar. Kan kamu kebat aku kata. Dia kamu bila itu ini asu tu. Kayak kerpat kejungi kamu kebat ke government gitu. Dan bela dia. Jadi ini ada ini stakeholder saja. Tapi sebagai stakeholder itu keren banget ini. Siapa kan? Buat dari polisi berapa lawan presiden government. Kalau asu tu kata. Jadi itu boleh kita buat apa ini? Begini lagi le kena kam. Begini ini keren lah bagi itu. Kalau makan lo ketika ini, mengilat trek le kam kalau perlu jari. Intrik sekali begini. Masalah ini gua kerja di company sebenarnya. Lagi beri meh spa baruan di benda kali. Tak jadi ini tak. Tinggi kali lembaga media yang government kali I think tu ini kedua bani, dah dari bini tu bani tu. Ini kerana ini perlu jumut, siapa akan move forward nanti. Hoi kan, ketanda kita apa? Ke government dalam dapur berkat stop ni kan. Ambil problem. Dia kerja kerpat kerja ni cancel soalnya. Kata kita main, berkum ke sesi kau cancel soalnya. Khat yang dia kerana tu ini discuss. Mengingat dah kumbaon di presiden ni, kumba ini kalau participate nanti di posnya mentai ini. Kan kau khat di auction di kali khat di tinggal bagi government, state, central,
di bagi participate. So why not bring in funding? Kan bang ini kita sebut forward deh. Let's see. Katakan ini tempat itu. Pak Imam orang pengen dia, bahwa entah melalui Kristen ini bahwa library kampai bahwa library sendiri. Kani kam kaajin toy ni nomor kamtam ni nan ni jadi kampat ni library jadi kam ni kam play. Ni pela di kena bukti guna kam dan jam pakai ran mentam insyaallah mandapor ni ke bukti social media ni berkuar pun kena jadi kam dan jam. Kalau ada serta kalau pemde kalau khangla ini ada khangla ini kemudian menteri beliau banaba kalau ada beliau banaba menteri ini kemudian yang itu pulang tak boleh pulang ini kan kata kapasiti mungkin menteri kami buat itu kalau ada ngikut kata buat kami bakal serta kebuah di dalam suatu condition tapi dengan kapal laku menurunkan perkhidmatan perkampungan itu kendor kebuah kenapa kan bila yang ini pada ini kampak kunjur ini kena logor kena ini minta guna kamera tentang tahi ngakap Ahmad produser sosial media baru macam ini bah kini jengkran ini bongkar kasih dan poin sebagai skor dan siam ini Malaysia di siam ini mungkin perkhidmatan ular tadi.